خب درود هموطنای عزیز، بینندگان علی قدر. میفهمم دیر هست، بعضی جو سحر، بعضی جو عبید، بعضی جو بگه، بعضی جو نیمی شب. بهوده میگفتن از قدیم که نیمی دنیا تاریک نیمش روشن. آدمایی که خوب این خیستن انشالله امیدوارم تماشا میکنین و فکر نظر سالم خدا زیر کامنت امیدوارم که می نویسین. بازینگرها میبازند در همه جا. دنبال ها میتن بگیم بازی میکنن و خداشون همه وقت کوشش میکنن که شیرین نشان بدن. دم طرفی تو توش میته و دم طرفی ما تو میته. ایرا میگن که بازینگر هست. و اکثر مردم ما که مردم سودا هستند، و علیکم سلام، مردم سودا هستند دمی بگیم خیال میکنن بازینگر گپی شیرین گفت برای او را، چو گپی خوب زد و بگیم که میدوای پشتش. امروزه صحبت ما برای بازینگرها هست. در همه جا سودا قربان میشود. آدم سودا قربانی نمیخیل بگیم افیریست مشینیک میشود. فرق نداره او افیریست مشینیک دینی باشه یا دنیوی باشه، همه وقت انسان ها قربانی میشوند. اما افیریست ها میتونن که بخیر چون پوست دینی بکشن و با پوست دموکراتی بکشن، یعنی هر پوست ایواز کرده میتونن. و این خیلی آدم را در حیات هم در زندگی هم عموما خیلی هم گویم که زیاد دیدگی هستیم. خیلی زیاد دیدگی هستیم انسانی که در همه یک مینوت پوست چالیش میکنه دیگر پوست میپوشه. برای همو در این خیلی جاها تجربه بگیم که خوب داریم برای شناختن آدمایی که خداشون ده طرف تو میتن. با همین اولاد اکثر سخنهایی که من میگم و همین وابسته نه در دین است بلکه در دین بازها هست. اما مردم ما سودکی هست، بگیم باز یک دین بازی دیگه میبرویه بگیم که گپ میزنه باور میکنه. برای در مسئله که نمی کتاب سوزوندن دینه صحبت کردیم. مردم ما یک عادت دارن، هر کسی را که او بد میبینن یا هر کسی را که او بگیم محقولش نیست، اگر تو را گنده کنی تو محبوبی دلی او هستی. یعنی که تو بسیار آدم زوری. برای چی؟ برای که او نمیخواستگی آدم تو گنده کردی، تو گپی ناخوب زدی، یعنی ترا دوست میدارن. اگر که ایشا بگوی که تو اشتباه کردی، اوش ترا دوست میدارن. حقیقت اگر زدی هر دش ترا گنده میبینن. برای چی؟ برای که حقیقت دخالت به هر دش داره، هم به اینش هم به اینش داره. برای همون که ما که حقیقت میگیم که نیترال صحبت میکنیم، نه طرف ایش نه طرف ایش، واقعیت حال چی است و هر دی طرف بگیم که ما را بد میبینن و مردم ما را مقبول است که روز درست امام علی را غیبت کنی و گپ زنی و تو ازوری دختراشا گپ زنی و تو ترسی که دختراشا گپ زنی، بعد میگن که تو بسیار یک آدم زوری، بسیار تو محبوب دلهایی، برای که تو کمبودی ها را گفتی میگن. اما کمبودی سری نیست. من همون دینم شما دا گفتم که یعنی که کمبودی سری ماست. ما کمبودی داره.
ما من میگم براتون گارانتیتون میتونم که اگر حاجی همه اروپا یک قانون بروره که هر کس که اروپا میاد در گردنش کریس داشته باشه و هر هفته سرکف بروه بعد ویزاش میتیم. اگر 70% که همون آدمای مرا گنده میبینن مرا میگن که تو دینسی تیز هستی و همه اگر کریس کشول کده نیوین ما آخران انسان در همین دنیا باشم. 70% شون راضی میشوند در گردن کریس کشول کنن، راضی میشوند روز هر هفته یک بار سرکف بروند و بگیم که لیش بیکو شکمشون سیر باشه. این چیز دلیل و فکتاش در داخل تاجیکستان خیلی زیاد است، خیلی زیاد. زمان یک جمهور را تکلیف کردن، گفتن که ما اپارات آوردگی هستیم، اپاراتی همون کلانکا و غیره ها، همینو را ما دا منتج کرده، یعنی گذرانده همون گل خانه زالده همون جاده گذرانده بتین که ما که تکنیکو را خوب میفهمیم. همراه دوستم رفتیم یک سرک است، کریستو موندگی همون دراش ده درامادش ده کریستو موندگی، یک زدنی کلا اون است پری کریست. حقیقو برای مرا همش گفتی همون گپو ما کار ما کردنی رفتگیم، یعنی اپاراتوی نو آوردگی او را باید من سایدینیت کرده بتم، ما دا فرق نداره. رفتم در اومدم خطونا که روز یک شنبه بود رفتیم در اومدیم، همه درون پر زنک مردک گودک، یک خطونا کنم 300 نفر قریب. این مردم تاجیکستانی خودمون است، در درونش تاجیکای خودمون در داخل تاجیکستان هستی، بیرون از تاجیکستان نیست، در داخل تاجیکستان. و در درونش این واقعه در چیکالسکی است. 80% شما میشناسم قریب 80% شما میشناسم، یک 20% دیگرش بگیم ما قشلاقا و دیگر جای رهای دور اومدگی است و بیرون ده یک 4-5 تا گازل اتوبوس یک موندگی بود. اینو از بیرون آوردن آدم را از دیگر جو. بعد خلاص گفتن که ما کم ترکک وقتمون موندگی است، همین سرودمون میخونیم، همین اپاراتای کهنه قطعی بود. بعد شما یه را بگیریم پرتوین، یعنی که سنیمات کنین و پاکوفکا کنین، اپاراتای نوی ما را بچسبونین بتین. و ما را اوقات تکلیف کردن، گفتن اوقات آماده هست، بازی اوقات میشه، اوقات هم میخریم. ما هم گشنه بدم آخی، عبه چی دیگه بد خودش، اما عبه تو بده. بعد رفتیم در اومدیم پادوال پایان ده ستالوی دور است، ستالویش انگار روری بود است تایی هم پادوالش کلان اوقاتو پخته ایستادن کوخنیو ده، همه مردم در اومدن اوقات خوردن در همونجا. یعنی من بعد از او بگیم همه مردم ده بو گودکوشون ده ایگروشکچه میتاو، ماشینچه میتاو و غیره. و بعد فهمیدم و گپ زدیم، حقیقت مردکو همجا گپ زدیم، گفتیم اینجا چی است؟ گفت که هم خیلی جایی بگیم که چی است، خریستیانسکی جو است. گفتم شما خریستیانه؟ گفت نه. گفت الحمدلله من مسلمان. گفت ما گفتم چی میکنی اینجا اومده شعر خونده است بدی که در اونجا ایستاده. گفتم با برابری و کریست کده هللویا یا چی خونده است بدی که گفتم در اونجا. گفت خیلی پول میتیا. گفت اینجا نه همون اوقات پا اوقات میتیا، گفت پرادکت میتیا یاردم میکنه. اما گفت تا چی کار کنیم زندگی؟ گفت میم اگه میگه میریم. گفتم میگیریم میریم، یعنی ببینیم
وقتی که یک انسان وقتی که انسان ها در بیرون در جامعه میگه که ما مسلمانیم مسجد نمیروند سرکف میروند سبب چی؟ سبب مسجد اوقات نمیته مسجد خراق نمیته مسجد پولشون نمیته مسجد گودکاشون دا بازیچه نمیته گودکاشون دا ولسفید نمیته مسجد گودکاشون دا چیز نمیته مسجد خوناشون دا یاردم نمیکنه برای خوراک شده شکم شده یعنی همو قدر انسان 300 نفر انسان زور باشه یا 50-60 نفرش بگیم که خیمو خریستیانای تاجیکستان بودن یکی موندگی 250 نفر دیگهش 240 نفر دیگهش تاجیک بودن در اونجا تاجیک و ازبک بودن یعنی اینمی چیزها دلیل است یا که در دوشنبه در مشفقی در پیش ناست پشتی سیرک ده بگیم که همون جوشون بود وقتی شکر تقسیم میکردن وقتی بگیم آرد تقسیم میکردن روغن میدادن تمام مردم تاجیک میرفتن اونجا روزوی یکشنبه جو نمیافتید رمضان ده هر روز یک خشمون میگه بخبریم میگه اوقات زورای میگه میره میدرویم ای چی گم ندارم میگه اونجا میریم اما میستیم چخت میکنیم میستیم بعد عبید اوقات میزنیم میگه یک دقیقه بیستیم از یک یک دوستم هست زنگ زد فهمیدین دوستای عزیزم یعنی که شکم زوری میکنه بگیم که میرون شکم بالاتر میست از این ناز و نعمت از این ناز و گذاب میبخشین شکم بالاتر میسته و این چیز در داخل تاجیکستان اثبات هست که یعنی که خیلی مردم گرسنه هر جایی که نونش بتن همجا میروه و امروز من بازم اثبات میکنم که همو دمایی که در دستاشون بیل لپاتکا گرفته bayrak یک دولت همونده علو سر داده ای گفتی هم گپو رکلامه کدستن همه اروپا قرار بوده که کم کریس دورمی و هر هفته سرکف میره و ویزاش میتیم 70% همه مردم میرون ویزا گیری 70%ش ما 100% گارانت میتونم 70%ش ده که میرون میگیرن ویزا را میوین اینجا من چی گفتم دینا من گفتم که ما وطن خودمون نسازیم چیم پشتیو گشتم ببینین امروز اثباتش برآمد که همون ناسیونالیست روسیه نانیمت کردگی پول دادگی است договор کردگی است بیا من میتونم 1 میلیون 2 میلیون دلار میتونم بذار قرآن علاوه مردم مسلمان یک شورش بخواست بعد ما میرم در مسجد میشینم در اونجا در برای اسلام گپ میزنم با امروز پوتین وستوپلین شدیدم در مسجد اومده است شش تا میگه اسلام اتناشنی اتیم لمیچاست اونجا اثبات کرده استودن که ناسیونالیست روسیه پول دادگی است که همین کارا بکنه این مینه در پیش پاسولستوی ترکیه ما باید یک چی را درک کنیم و یک آدم دو آدم اخمخان ویس دولتی بگیم که همون مردمش در اسلام یکم بدبینی نداره در مسلمانی هم بدبینی نداره در کوچه های همون دولت مردم برآمده در درون مترو و تراموای نماز خونده ایستادن
ягон проблема нест ки дар тоҷикистон ту хондаш наметонӣ ҳамин чиза. Дар тоҷикистон дар кӯча намоз хонда наметонӣ. Не ки дар инҷа дар кӯчаҳошо намоз мехонӣ. Ҳеҷ ка ҳеҷ намега. Аммо як одамаш биромадааст, кадом як инсоне ки пулда харида шудааст, бо ӯрам ки пул додаги аст, яъне маълум шуда истодааст ва мардум мехезанд ӯ давлата бад дида истодан ва ӯ давлата бигем ки байроқ шало сар додан, байрақ бигем ки давлати хела аст, давлат чӣ ба ӯро суд намекунад, давлат чӣ ба ӯро маҳкам намекунад ва гайра корҳо. Ман гуфтам шумода, Эмом Алӣ аз ин бадтар кард. Аз ин бадтар кард. Кани шумо гап намезанед? Кани шумо намебироед? Каримов аз ин бад кард. Бисмилло гуфтагира бурдан дар зиндон дохтанд. Имрӯз Эмом Алӣ ҳамун чиза давом дода истодааст. Кани шумо гап намезанед? ӯ ку як ахмақ аст, ҳеҷ кора дасташ намеяд беғарз унам китоб алав сар дода. Аммо ман гуфтам, кани шумо ин инсоне ки не кора карда истодааст, кани ҳамун Раҷаб Таyyib Эрдоган гап зана. Ман ҳол як видеотон мемонам, дар Россия митинг шидагӣ аст, митинг дуруни метрода. Як бигем ки 20,000 30,000 одам ба як овоз мега Москва не Кавказ, Аллаҳ اگه چیزی شود نشود توکل به خدا کافرم شم نمیدونم اگه گپی همورا میگم گپی من نیست گپی او است گپی روسو میگم مسکو نی کافکاز الله پیدراز میگه اونمو ناسیونالیستو قادیروف در کوچه اوکراینا ناسیونالیست گفته گشته است همورا زاشته کرده کنی همشون دنبوشون شیخ کاگی جقیدگی موبیلیزاسیون نبرام گفته در جای شتگی انموش بوری ول пага дига бо меброян ами лозим гоқати. Кани защитник ислом гап намезанад кияниё. Ҳамашон ами рӯзо бо гашта истодан дар аму Россия. Рошон бастаги митинго мекарданд. Кани шумо ман мегӯям ки ҳамватанои азизам, шумо мардуми содда ҳастед, шуморо метавонанд зудтарин фурсат ё ин тараф ё он тараф фикротона тов битанд. медоне намира ва меренай пишти ҳамон. ин чизо дода нашавен шумо. ту қадар защитники мусулмону дину ислом ҳастӣ, пас дар ватани таваллура защита кун. дар бера не, пас дар ватани тура защита кун. дори духа метони карда, пас дар ватанат защита кун. дар ватанат модарои тоҷик ях шикаста истоданд, модарои мо ях шикаста истоданд, лапотка қати кӯча руфта истоданд, мачитора алов сар дода истоданд. мачити хонаи худо мегӯянд мачитам аз Қуръон камӣ надора. мачитам ба баробар ҳамон ҳукми ҳами Қуръона дора. хонаи худо мегӯем муҷаррамо, ибодатгоҳ мегӯем, рози дил ба худо мекунем дар уҷа. алом сар додестанд. кани ту ҳамватанам, куҷости ту? чаро хомӯшӣ? ё ки мера як ҷое ки медонӣ тура намекуванад, намезананад, ҳеҷ кор намекунад, мехезӣ дифоъ мекунӣ, як ба дили худат дин дифоъ мекунӣ ба гуфти худо. мехела ина иҷа ҳаст иштибоҳи мо. ина иҷа мо иштибоҳ дорем ва мо таги чиза намебинем, намековем, намедонем чӣ гап аст. фардо бас фардо бо виза мо битамедаве меоем ҳамиҷа барои ман мегӯм зиндагии хуб дар худомон бисозем. мо мусалмонии худмона дар худомон бисозем. дар инҷо не.
Ама меган ки ту аз Танаев ту динбоз ҳастӣ, ту динситез ҳастӣ, ту дина ганда мебинӣ. Мо дина не, мо динбозора ганда мебинем. Аз номи дин чӣ гоҳо намехӯранд. Ҳама ҳоҷӣ шидагӣ аст. Акай ҳоҷӣ делаша бардор машини кард. Яки дар калаш тоқиву сала бастагӣ гуфти ҳамун гапо риша мондагӣ 5 вақт масҷид меравад. ва мо одамеро дӯст медорем, одамеро эҳтиром мекунем ки ӯ инсон барои динаш дифоъ мекунад, гап мезанад, меиста, хомӯш набес мега як каса. ӯ чӣ аст дина дин нағз буда? Динай пишти дин авқот мехӯрд, шикамаш сер буд, 4 та зан дошт. Гуфти ҳам гапҳо эътирофи эҳтироми мардум рӯи дӯст мегардонданаш. ҷебакаш пури пулай ки ҳисоби дин буд, ягон ҷо кор намекард. Имрӯз сари дин мусибат омад, дум ба тов доду шукрона да гузашт. мо ин эҳтиёра мегем ё мардакша ё чеҳрат ошкор ки ту. меган ку дӯстӣ дар пастӣ ту маълум мешавад ки дӯстат аст, на дар дорандагӣ. дар пастит маълум мешавад ки ба ту дӯст асту, ки просто так астам, хел просто тра истифода мебарад. имрӯз диндорҳо ҳам дар ана ҳамин рӯзи паст задани дин маълум мешаванд ки кадомиш диндор асту, кадомиш гуфти ҳамун гапо просто аз дин истифода бурда мечариду мегашт. мефаҳме намира? вақте ман мегӯм ки инсонҳо то имрӯз проблема сари ин буд ки дин дар дасти динбозо буд. мо намешнохтем одама, мо ҷидо карда наметонистем. проблемаи мо ҳамида буд. кадоме ки ҳамин мешишт агар дута гирья мекарду, як ҳадис мегуфту, як гуфти ҳамун гапо оят мехонд, мо хиёл мекардем ки ин одами худотарсу диндору ин фардо ай пишти дин гап мезана мусибат биёяд. яъне ҳимоятгари дин мегуфтем ира. аммо дар сараш мусибат омад. баръакс ман як пиёнистка хестам, разбор дорам, гуфти ҳамун гапо ки чӣ ба ин коро мешавад. ва одамое ки диндору аз пишти дин тамоми зиндагишон кара фара то 4 та 3 та зана, гуфти ҳамун гапо одиху рӯи дасту болонишини дастархон да, гуфти ҳамун гапо ҳоҷи болобигзар буд. сағалой пеш да пеши ӯ буд. мо дустовгир будем дар маърако. яки имрӯз дар ҳамон маърако мусибат омад, мо гап зада истодем, мо хестем, мо истодем, мо даканса истода омадастем. ӯ чӣ кор кардан? ӯ дум ба тов додан, шукрона да гузаштан. мефаҳме намира? барои ҳамон то он вақте ки ҳамон диндору дин да будагӣ инсонҳо содиқу садоқат дар ҳамон дини худаш набоша, баҳтари машине ки аферист гуфти ҳамон гапо ва баҳтари дин намешавад. ин ҳами аст дин. ина диден омаден чиш оқибаташ. дин куҷо монду ё куҷо монда? ё ҳамин қадар аз дин дур будиянд ки мисли ҳамин замину ҳафтум осмон, ҳамин қадар масофаи ино дур будааст аз дин. дар тамоми гуфтагишон чени пашшаемон надоштиянд худшон. агар ки инсон чени як қанати пашшаемон медошт дар динаш, ҳеҷ вақт шукрона намекард. азона бастан шукрона, мачита бастан шукрона, то 18 солара мачита ман кардан шукрона, тамоми мактабҳои динира бастан шукрона. ҳамашда шукрона карда омадастанд. бо баръакс дар ҷои биган мардуми дини мо дар мусибат омад, бихезен,
بخیزیم باری ما درست شد در جای مردم هم میگه شما آرام شین آرام شین آرام شین هیچ گپ نداره خداوند هدایتش کنه الله اکبر خداوند را هدایت میکرد دمی روز میامد میزد خداوند دورانه خداوند اول تو را هدایت کنه که تا از دین دفاع کنی میفهمی؟ باز همین رنگی ما ور پیونسکا و گفتی هم گپا ویگیتریانسا و خستم برامدن تو امروز ایستادن میگم که مصیبت سر شما اومد ما برامدم میدان سر ما مصیبت نه اومده است ما ریال نمیگم سر ما مصیبت نه اومده است ما یک سغرای ویگیتریانسم میفهمی؟ یا ویگیتریانسم ما علف پلاف دوست میدارم ما ویگیتریانسم سر ما یگان مصیبت اومدگی نیست یگان پرابلم اومدگی نیست ما از پشت شما خواستم که مصیبت سر شما اومد امام علی شما خطی کشتل با کشتل پرابلم جنگ اعلان کرد خطی رنگ ما وری ویگیتریانس یگان پرابلم کدگی نیست اما امام علی خیچه ما ویگیتریانس های ما نداشتیم پرابلم یکی از پشت شما خواستیم کشتل با کشتل شدیم اما ای درد میکنم میگم که کجا داین شما کجا داین ای مردمی دوا از دین میکردگی و شما کجایین من شما را سوال میکنم و در این حالت از تنایف گنده از تنایف چی با از تنایف فلانی را گپ زده از تنایف دیگر را گپ زده من حاضرم میگم و بعد هم میگم باز اگر شما همین سوده باشین همین احوال باشین مردم ملت فردا از تنایف با بد میشود در چشم شما برای چی؟ برای که باز شیطان با جلک جمعه و توقی و صلاح میبروید در صف اول برای شما از خدا و رسول گفته بعد میگه اینه اشتباه کرده بود در اینجا اینه دینه گفتگی است اون نمیگه مواری افیریستو را گفت اون میگه اینه دینه گفتگی است باز شما سودا جلکاتون همه پشینه پشتی میرینه صلاح را بسته و با از تنایف گنده با از تنایف حکم قتل بتینه با از تنایف نمیدونم دین سیتیزایی از دین دور است تنایف باز میگم که اگر همون ملاهای و دیگر تاجیکستان چنیم اگر با دین نزدیک میبدن دیلشون چنیم نزدیک میبد با دینش دین در احوال نمیزد دین در احوال نمیزد اقلا چه نیمه دلشون با دین نزدیک میبود او یکی نیست حالا را ببندی و گفتی هم گفت 5 وقت در مسجد باشی و ته دیندار باشی این دروغ است دروغ ما میتونم 5 وقت برم در مسجد بشینم سالا را ببندم من میگم که وقتی که سر یک چیز مصیبت میوید در او حالت میبینی که کی با او نزدیک است کی از او دور همین سر خودت مصیبت اومد اون همون روز میبینی که کدام دوستت با تو نزدیک است کدام دوستت است دور روزی خدا رحمتی پدر ما از دنیا گذشت من همون روز فهمیدم کی دوست است در باری ما کی پروست تک همون گپو می اومد ما از همون روز از 2017 سالی سه یگان کس خطی دوست شدگی نیستم یگان کس خطی یگان کس نزدیک پراپوسکت نمیکرد میفهمین؟ برای که هر یک تایو چهره زیبای خیچون نشان دادن که کی هستن و چی هستن و با ما چی دوستی دارن فقط من خود موندم و اکم خود رحمتی بود گفتی همون گفت اوچم اپم خواهرم دودرم دیگر
дигар на дӯст монду на хештабор. ма аз ҳамун рӯз ма хештабором қатъиан хеле хештабором ранги ҳамин дӯстои фалшивим барина. Рост ҳам салом алейк мекунам, раҳрӯда бибинам. ҳама хеле шид. раҳрӯда мебинам, ассалому алейкум мегум, мегзарам мерам. барое ки хеше табортам ҳамун рӯз нишон мета ки кӣ аст дар рӯзи пастид. рӯзи доранда шидӣ ҷияну хеш табору амаву холаву амакбачот ку пур мешавад. вақти рӯзи ҳичит намонд, салом бите салом таълиқ намегиранд. сарит агар мусибат омад. имрӯз мардуми диндори мо ҳам ҳамун шидагӣ аст. имрӯз дин дар мушкилӣ омадааст. баҳона чист? ҳимоягари дин худо аст. мо чӣ кор кунем? мо чӣ кор кунем? ти чӣ кор карда наметонӣ? пас ту дар динат имону бовар надоштӣ ҳамватан. ман имрӯз барои чӣ мегӯм ки маллоҳо инсонҳо барое ки хондагиян ӯо бештар медонистанд. ӯо ҳукм ва рукнои дина бештар медонанд. вазифаи уно пеш даромадан бар. як телевизор овардиян, москваро нишон додааст, майҷора нишон додааст, дар пишти хона хара гирк хӯрдааст. саҳар мехезад ки хара гирк хӯрдагӣ, баъд медура кувалда мегирад, телевизора зада майда мекунад. мега москваро гуфти, як даҳан нагуфти ки ҳам дар пишти хонат харта гирк хӯрда истодааст. ӯзи ҳамин эшонои мо, ҳамин маллаҳои мо, одамои диндорои мо ранги ҳамун телевизор шидагиянд. эзори зана гуфтӣ, рамолша гуфтӣ, сатрша гуфтӣ, намозша гуфтӣ, ҳайзшам гуфтӣ, хову хезшам гуфтӣ. чӣ кор кунад? ҳатто ки дар туалет шиштанда бояд кадом сура қатъӣ бишинӣ, ӯро гуфтӣ. тоҳратам гуфтӣ, ҳамаро гуфтӣ. лекин ҳамаи ҳамира якта када бигирем, агар ҳамаш як дин аст ки имрӯз як оила ё як авлод ё як система поймол кардагӣ аст. чаро биромада гуфта наметонӣ? чаро ира гуфта наметонӣ? 1400 сол пеш гузаштагӣ саҳобора зиндагиша гуфтӣ. о дар пеши чидестагӣ корда чӣ ба хомӯшӣ? чӣ ба хомӯшӣ дарӣ? ман ира талаб мекунам аз ино. ман ира бигем саволу ҷавоб мекунам ки чӣ ба хомӯшӣ? ӯ мебуранд чӣ кор мекунанд? зур меомадагӣ ҷош инаме астанаев ҳамун динситезай. инаме астанаев динситезай. ман гуфта будам боре дар як дӯстом ки дӯстои азиз, то дина агар аз инот пок накунем, дин тоза намешавад. мехоҳӣ ки дин яъне ки ҳамун ҷои худша дар дили инсонҳо дошта боша, аввалин кор аз инамтари ба ном эшону муллову аферисто дина бояд тоза кунад. дина беобрӯ кардан ҳамино кардан. дина беэътиборам кардан ҳамино кардан. рӯзи дуроз мелақидан. неки вақтш омад ҳамаи ҳамун лақидагиҳои худшон ки бояд барои дин бошад, ку марҳамат ки як рӯз билақ поправит кирд, тамом, задни ход задан. задни ход задан. бараме дӯстои азизам, ҳамаи чиза биомӯзен ва нигоҳ кунен вазша, плюсу минусоша, бибинен кӣ асту, чӣ аст, чӣ ҳақиқат дорад. баъд аз ӯ бигем ки фикр назартона бигем.
ё барои як инсон, як ахмақ баромада дар як давлат зидди ӯ давлат митинг кардан, як ахмақ аст. Чӣ фоида дорад? Чӣ фоида дорад? ҳеҷ. Ягон фоида наметиҳад. На туда, на ҳамун давлатда. Як давлата бигем ки положениеша военни положение овардан, кӯчаҳода биромадан аз пишти як ахмақ. аз он мо ахмақи калонтар дар Тоҷикистон дорем. аз он калонтар. Не рӯзбоя мачит дигара сӯзондам. ҳалол сар додам. айби ки айби ток. Ток гунаҳгор. Кани кӣ гап зад? Кӣ биромад? Кӣ талаб кард? Ҳеҷ ка ҳамватан. Ҳеҷ ка накард. Барои ҳама ҳамватани азизам ин мо бояд хатогира дар худомон биҷӯем ва худомони кора бигем ки анҷом бидем. аз пишти як ахмақ то Покистону, Ҳиндистону, Арабистону байрақа гирифтаву задаву мо шуморо шум мебинем, мо ганда мебинему. ӯ қадар дух дорем, байрақи Россияро бигирем бизанем. Ман ҳамун навора мемонам, ҳамун Россияни Кавказ гуфтагӣ мемонам. Кадомит эътироз кардем ҳамин наворда? Ягон дод. Медонем барои чӣ? Барое ки шумо шикамотонро ҳамҷа сер мекунед ва уҷа худо поймол мешавад, дин поймол мешавад, ҳақорат мешавад, даштном мешавад. ҳозир дар ҳамин Россия бибироянд китоб бисӯзонанд, агар ҳамин урусо дар плошад монанд қатор монанд ятане 10,000 китоби қуръона бимонанд падряд, агар алов бизананд, най даҳани Покистонат, най даҳани Эрдоғонат, най даҳани Эронат, най даҳани Арабистонат. мардуми тоҷики мо умуман даҳаншон ҳавӣ намекунад. чӣ мегӯянд? дифоъгари дин худо ҳасти, ира худо зад, и дузахиши тамом. инамеқагап хичам қагап қатъи соқит мекунад, ответствен аст. Тамом. фаҳмидед ака дӯстои азизам, яъне ман чиро гуфтам? ва кадомит ки ақли фаҳмиш надорен, ӯ проблемаи шумо аст. ва кадомит фаҳмида ва мебироена думтона чапа намекунена, пӯстотона ва думботона тарафи динто метени, худтона диндор мегирем, менависен. ина астанайфа бибин, ина ёра бибин чӣ мегӯянд, инаҳа диден ёра, ина кофира, ияй уай ва вотон худтон маълум мена. маъму ай навиштагитон медонам ки киене чие. ман барои ҳамо гуфтам ку и тарафа ганда кини, и тараф дӯстут медора, иша ганда кини, иш дӯстут медора. агар ҳақиқата бигӯӣ, ҳардаш баъдат мебинад. барои чӣ? Барое ки ҳақиқат барои ҳардшам талхай, барои ишам талхай. ва касе дар инҷа намегӯяд ки бародар рост аст ин чиз. ҳақиқат барои ҳардаш талх аст. оле як бародар ҳамроҳ суҳбат карда гуфт ки дар баромади чӣ ба гуфтӣ ки агар президент чай мисол ҳизби наҳзати исломам, яъне ки ҷавоб мета дар ҷанги 91 гуфти яъне ту бадбинӣ дар ҳизби наҳзати ислом дорӣ? гуфта хай шояд бародар мухлис бошад. бибинед ҳамватанои азизам, сиёсат давлатдорӣ на акагӣ дора, на додарӣ дора, на хештаборӣ дора. ман шахсан ягон мушкилӣ гем ки на ба Эмомалӣ, на ба Муҳиддин Кабирӣ дорам. ва ба бародар Муҳиддин Кабирӣ ман чандин бор шинохез кардагӣ ҳастам.
انسانی بگیم با فهم است، با مفکوره است، با تفکر است. دیگراش هم بگیم دیگر انسان ها، انسانی بگیم که خصوصا برادر نورالدین رضایی را پدرش بگیم که واقعا ما هم یک پدر احترامش میکنم، امورا با دوستش میدارم. ما فکر میکنم که در پیش من همون انسان هم قدر آزاد اووری نبگیم تمام همون گپ میزنه، شاید در پیش دوستاش خیلی گپ نزنه که در یک جا کلان شدگی یا که یک کار کردگی باشه. شما خطی اویلوشون در یک جا شدگی، نون خوردگی، خونش رفتگی و میرم تازی را میرم مثال گیریم. این معنای او را نداره که ما این انسان هم مثال گیریم احترام میکنم این انسان جنایت کردگی باشه برای که ما پرزیدنتم، برای که ما این آدم شناسی مایکو چرز باشه. پس ما فرق ایمومالی چی میکنم در اینجا؟ عدالت باید باشه. ما جنایت کرده باشیم فردا اگر که بگیم چی محیدین کبیری بیاد، چی سهراب ظفر بیاد، چی دیگریش بیاد که دوستای نزدیکی ما هم باشن که یا در یک حرکت باشیم، اینو ما را سود میکنن، باید بکنن اینو ما را. اگر که ببخشن خاطری که ما از تنایفم قطعی و شناس بدم و در وقتش مبارزه میبردم و در یک جا بدم و در یک سنگر بدم و در یک جای دیگر بدم، این اوجه نوعدالتی میشه در حکومت داری، اوجه افیریزم میشه. اگر خیلی محیدین کبیری سر قدرت فردا بیوید، ما طلب میکنیم که دیلای 90-91 برداره، 97 کدام گناهگار است، خودش یاروق گرفتگی نیست، خودش گناهگار نیست، خوش نیست، بدن اومد بدن یعنی بگپ خودش و دیلا را برداره هر دی طرف بگیم که جنایتکارو را زندان کنه، هر دی طرف جواب بده. این چیزی نیست که گذشته را فراموش کردیم، نه، باید جواب بده. یعنی ما طرف عدالتم، این دشمنی نیست، این دشمنی با ای باشه یا دشمنی با دیگر کس باشه، این چیز دشمنی نیست، این چیز عدالت است. شما میخواهین عدالت باشه، پس نمی عدالت است. اگر نخواهین بگین که نه ما کدامت بگین ما امام را دوست میدارم، طرفدارای امام هم نمیخواهن امام سود شود، طرفدارای فرونت خلقی هم نمیخواهن که سود شود، زندان شوانه، جریمه شوانه، با این قدر مصیبت جواب بتن. و از آن جمله نزدیکای خودم هم در اونجا بدن. اون معنی را نداره که او آزاد میشوانه این طرف سود میشوه، نه، کدامش گناهگار است، کدام عیب داره، کدام در کشتار قتل و غیرش، همه اینو جوابگر میشوه، این را درست بفهمین. این دشمنی این با او نیست، این رعایت قانون است. هر یک انسان اومد باید قانون را رعایت کنه. نمیشه که گفتی همو گپو بگوی که خیلی که گذشت رفت که تمام کن. نه، این چیز نمیشه، این چیز نیست. من بیام این چیز نمیشه، شاید خیلی کدامت بیین شوه، نه که من بیام این چیز نمیشه. من از دشمنی ما گفته شدم پدر نورالدین رضایی را من پدر احترام میکنم. اگر در جنایت دست داشته باشه در پیش قانون جواب میگه، در پیش من نه. این معنی رو نداره که این انسان ما اینقدر دوستش دارم احترامش کنم و این بونوس با او باشه و خلاص شوه، نه، این چیز نمیشه. یوروپا بینمی عدالت ساختگی است، یعنی که کدام گناهگار است در پیش قانون باید جواب بده. یعنی انمی چیز در یوروپا پیشروی کردگی است و این چیزها را بگیم آینده باید ما در خودمون استفاده بریم. فرق نداره. مثلا سهراب ظفر بهترین جوانی است که من ردنای واره احترامش میکنم، خود دور است، میفهمم سرش گیج میکنن، دیگر چیزو است، دیگر پرابلم ها است، میفهمم. بعضی
менталитети тоҷикии мо худмон аст чизо аст не ки баъзан мегӯм эҳтиромаш мекунам как родной не ки фарду агар дар ҷиноят даст дошта боша ира и эҳтироми ма и родной будани ма и бигем ки ҳурмати ма ирас пасанд намекунам намекунас пасанд қонун аст эҳтироми ма ҳамчун эҳтиром мемонад дар ӯ аммо бигем ки дар пеши ҷинояти кардагиш набояд ҷавоб бидам и ягон ҷои пинҳонӣ надорад мегӯм ки инҷа дига тағабозӣ амабозӣ холабозӣ ин чизоро бояд ай байни мо бардорем бояд бардорем адолата ҷорӣ кунем ки ҳар як инсон гуноҳ кардааст ӯ бояд ҷавоб бигӯяд бояд биравад гуфти ҳамон гапҳо ҷавоб шавта агар ки гарчанд ман агар ки хиёнат карда бошам дар ватана кори ҷиноят карда бошам ман бояд бирам ҷавоб мабудам ин ягон ҷои пинҳонӣ нест ва ягон ҷои душманӣ ба ину ба ону ба дигар кас нест яъне ман имрӯз барои шумо программа ма гуфта истодам программаи ман яке аз адолат аст соли 90 ин ҷиноят буд калонтарин ҷиноят буд киштори якдигар ва сабаб ҳамои рӯзномада задагии мо ҳамаи ҳамин чизое аст ки ҷавоб метаҳанд ҳарди тараф ва баъд аз ӯ дар командаи эмомалӣ кушидан имрӯз дӯст набудани свету дигару дуздидану пулу ва ғайра ва ҳамаи ҷавобгар мешавад ҳеҷ ка дига инҷа гирехта халос намешавад гирехта халос намешавад фаҳмиден ака яъне бояд адолат шавад барои ҳамо ман хусусан ба хусусӣ як инсон да бигем ки ғараз дошта бошаму ё ки як чиз дигар не ҳамон ҷинояти кардааст дар пеши қонун ҷавоб мегӯяд тамом яъне суд мешавад ҷарима мешавад ва ғайра корро мешавад ҳамаира бигем ки адолатона қонун қатъӣ ҳаллш мекунем фаҳмидем ак мақсади мара чӣ буд умедворам ки фаҳмидем хонатон обод боша сартон баланд боша айхо ки хестем ҳатман тамошо кунем ва спонсори инаи қуръона дар додагӣ имрӯз пайдо карда истоданд ин закази россия аст ки ёфтагиянд через одамош ҳамун националиста заказ додагиянд ки бира дар пеши посольствои турсия чанд қа пул ваъда додагиянд чанд қа пулш додагиянд ин номаълум аст ва имрӯз пага ё маълум мешавад мебироранд ай ки ҷо пул гирифтагӣ аст ва агар ин чизо шида боша ҳатман бигем ки инсон дар пеши қонуни худаш ҷавоб мегирад боқӣ саломат сарбаланд хонобод бошед фикр назартона бинависем фуромӯш накунед